Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi ilia tohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. alkaba cetigi mandew ami tanga ñini ala fama fe kaba shetane torom ni wala da sanumay ambazijala ne allah subhanahu wa ta'ala to ko barkay ka ñini setigi masafa ala ka ala yakama ala ka faranga baray adamne na hera la chogomina ala fama ka ndema ka dace kayralla namoro la ami du ko ke anga sababu ñumaye alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka sai ka duko ke aje nyon zanmawni ka sai ka duko ke alkara sodu nga sanmawni. Assalamu alkaba mandemu alkaba nyanama andise kaka nyuma sara sanu tambolo ka sara wari tambolo ka sara ga ke alkaba fandu sukuna ka ke akan nyuma wala nyuma ndombawiye Allah subhanahu wa ta'ala yoda nyina ve Qur'an na sura ka nga solka alkaba ka sai ka hagil to alkara sodu nga sanmona alkara batale ko. Assalamu namborani na ambi assalamu kere ni assalamu fol barkale yi kadu ko ñin assalamu fa ni zuki yoroyna anjigi cekañ allah subhanahu wa ta'ala la anjigi cekañ salamawla ni jon sanmo be allah subhanahu wa ta'ala fa ko le 120 anjigi cekañ assalamu la ko salamu ya allah subhanahu wa ta'ala ka jon sanmo ñi nu yemi vo ala fama ko ala fama bison o ma balma assalamu aya zama du ko la ne mbarayna jango keta ani fota aka seka be sababama asarabe allah subhanahu wa ta'ala ka assalamu ni o ma nyabla pama temena kal jalasna okhara faqal minbar al-fiqh al-maliki nyazigile kokora minbar al-fiqh al-maliki 120 malko bon anseka kalambulo kono anga la dala wala dala mbe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan deme fitini mi mina fo ala ka Allah subhanahu wa ta'ala nyada nyinni baray balma assalamu الدرس اليوم إيضاح والتفصيل anga bisiki dengura be ngoyola nyefoli do lajeyali do ambalma assalamu ye takuri nyefla abina di فرباشية من الدي على الدورة على مذهب مالك بن أنس التي سأقوم بها بعد قليل في دولتنا هنا إن شاء الله تعالى. بسكي نفول فتنين دو أنفو أنانغرا مكو وكي يامرو أنوكو بنيا كونو أمينا تاما دامنة مالي جمانا كونو تاما مني أبي بولي malko bon ansaka mazhabu kunga anva anangara moko o belejele ka dine famuya nyina mayali kunga o tama minni garbu ka bina wuli ka joni ay afaw anakara moko ka yamaru kono fo ka nyefole fitinin kon o tama kunga al-salamawi bisigi kunye oye bada an insha Allah ta'ala min seku ila sakasu ni ala sona ko ala jena naye
an va anangara mo ka yamaru kono tamani abena damene seko region kono nana insha Allah ta'ala kata sika so region na Allah ta'ala sonama bara mina siki anga ma korow uka bunye anuka karama kono nana ami du ko nyini ufe uka ndeme Allah ta'ala ka nyambulu bara abele jele tahta ri'ayati tajammu al-qiyadati ruhiyya tourné abe mali dina tasra koromo o ka jekulu ba na ngama groupement de leaders spirituel musulman di Mali nazarakana assalamu alaikum ala bato dina tasra korole siraka malik mon ansaka kalandew sufi dew aywa ahlul baytu olu bele jele farale nyong olu ka jekulu ba au bureau national tama yimbe o ka bonye anaka yamar hukmu kono wa izini wa ishraf ra'isiha tama yimbe dina tasra korotomba anyema ba o ka jen anaka korta naka bonye kono موقف الفصلي الشيخ الإسلامي إمام المجلس الأعلى الإسلامي بمالي الشيخ شريف عثمان مدان حيدرة المشار إليه بين الرجال بالبنان في البيان الله سترى الصنبي ملكونا يا كاكا جونغ سنما من بلا أرسلامه ونيفه ويصرو أبي مالي دين تاسرا كرمو كما نيما يلا أنفا أنانغرا مكو شرطان مدان حيدرة الله سترى كانا سارا أجورا سلامي جورو من نيما يلا ألكا سارا لجينا كسيكا سارا لكياما ألكا تقربا مي أنيفه تقربا نيوما الله سترى كاشي جانيا ألكا نادمي ألكا كاكا أليا كما ألكا كتباني أسودنغ سنما بركا كما تاما يمبي ألكا يامرو كونو تاما يمبي أكا بوني كونو إن شاء الله تعالى تاما بوليني أكا يامرو يه أبي داتشاني أكا يامرو يه والدروس في هذه الدورة المالكية الله تعالى الصنامة ولا دمنا من السلام وما ني على الله تجرى على كون تاما يمولا أنا ما نيمو كبوني كونو تاما يمبي لادا لامبولو كرواري جمانكا وشوكو كيليدو مالتا فينا بنا سكي والله لا يكليكا ني على الله تجرى على كون تاما يمولا غاريبودو كالانديدو سوديدو مين دي سي تاما شوكو لكا ني إن شاء الله تعالى بنا سكو كي ولا دو بنا بولي أيوة على ترجمة مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله ولا دون من بولين تورنينا مالك بن أنس كترجمة أنغرا مكو أكا نيرما يكرا تشوكودي جانغو كالاندو نغا دودو وكرا مكو الله وبفتني من دودو نغا فاروكا أنغا كي أنغرا مكو في وكما أنغا مبولو تشوري الله جانغو فيبلي كتمانغا وفقهه ولا دا بنا بولي كوكورا malko bon ansa ka tarjuma kofe aka dine famuya kunga ay famuya nyuma min zabe sahaba dewnu mode mbolo nolu yo sabe o faw sahaba wolo ni sahaba yo sabe alkaraba bolo sallallahu alaihi wasallam aywa madina dugu kono so dugule nyine ayam min alkara sallallahu alaihi wasallam ka madrasa la alkaraba ka kala yoro folo la alkara sallallahu alaihi wasallam ka misri kono madina aya sorla aywa wati majanya aya sorla alsilamia makoro aya sor fireke chama madoala o dina famuya wala do bina boli oka min al akhdari ila khalil kamina al akhdar la kada sa sheikh haluma aywa salamia ala bato choko nyefo munumbe okono selila suna jakani hijila sanuyana furula wala da no mena boli odeka وأدلته وأصوله مالك بن أنس قد أيوة كتاب من فنا نندا مغاليف الأولى أكا دلو تيرو لسلي يمية شريعة لا أنا قواعد أكا أيوة مذهب جومي جوسي منونغا إن شاء الله تعالى دورة بنا ك نندكا غربو كفه كالاندي فه أسكو دمجيرا لا ni ala sona afmami duko nyini malko bon ansaka kala non ve o kan zama duko la anfanyu mo anga nyema bawka duko ko fe ko faranga baran Allah subhanahu wa ta'ala latika bilala alaka ka ala nyeda nyini ni baray alaka na yere men yalla yere jira kana yi ala
akake Allah subhanahu wa ta'ala nyela nyini kama alba'ithu ala hadhihi almas'uliyyah al'uzma fami yambla wulika jola ni mbaraina kangando jurula kadi anfawma kadangara mokowma ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الآثار على الدعوة من الكتاب والسنة المطهرة أيوة أنا ولغا جوكم أنا تشسري كون أني فتيني ممي أنغرا مغوفة كو على كرا صلى الله عليه وسلم يوفو مو ويلي كتا ألما نفا بادي ممي أولا القرآن شتكي ميفو أولا على كرا صلى الله عليه وسلم كسنة ميفو أولا ودي يغربوك كانون مبارينا kangando jurula kadi anvaw anangara moko uma ka laydu di umma kwambi jo ukokoro ku kan nyamari labato yan saya ka se amma assalamu wa hiya sababu alwahid fi qudum qabilati kunta ila hadhihi al'ard mo welel kata alama kabila bi jam ko kunta la rabu kabila de do mi mora maghrib jamanaka ala la tigara lakka kundala kaw se sekuya ne fen fitini mi nye ola saben fora wala anvaw anangar aywa amwa ka gafewla mo welel kata alama o dama de nana ni awnye ya la gayru fe wara farande oka o kuma nyanganiya ken jiginya alala nyama banno ndeme na sirami ve na nyoru nyan cesri kateme o sirafe uye barka doni mi zor alafe uye noro doni mi zor alafe insha Allah ta'ala anyoru ba niro soro wala jigi nyumanya de yenge wajuli kala kelaye o jigi nyumanya de yenge kala ne ngaramoko ye o jigi nyumanya de yenge kala ne ngalana ye nya tienta anva ko ngara mako folo de nyere wolo fay ama foy fonye fiye garbu ye garbu denye e yere don garbu ye ki yere don garbu denye ki ci sirna mbarayna ala bi songa hina illa assalamu wa nashkuru shuyukh at-tajammu'i wa kuma and leni fanyuma munon tle bena numa tulonge anyu soro sebela o segera kanda ndeke maka sebesra jirana abi wajibiya nga ngufu groupe ma chogro ba ngufu tokoro nyuma mun varla nyonga kan jekul sanma sigi ambu foku barkada ka nyin Allah subhanahu wa ta'ala fa ala kanu shijanya ala ka barkado anu ala kanu sabati unyanama ala ka nyanuma ni nonongu man vera nyuma nziri a fuk mitloke auna ala ka ngishi ambu foku barkada fi qiyamihim ala saqil jiddi li ahya'i turath aslafina tokoro nyuma zara ka wulika hakili nyuma zoro teliyala ka andega mena ko nga fara nyonga anga makoro mali dina tasara kormo uye sabeni mununge uye alabatu aywa tende ka kise aywa jele membla kwanga o sira jele nyinamaya ka fura ka je fanyuma mununyo ka anye ambu foku ala ku barka dala mali aywa alislamiyata kuray korolendo aywa anga makoro chien dine famye korole mengu mambeya ودي عقيدة الأشعرية فقه المالكية صوفية الحقيقية نندب مانغا جمانا كيا anga jamana barka sababu ye ninde hero hera nanya cheta amfana moke kwa besor landela lillahi darul qaili ambi puma ba fo ka barkada ayo puma ba mi naya faka gafela fi aqd al ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqat al junayd al saliki ni maghribi yude ibn ashri maghribi yude nga yado ko farafina tlebi avant islamiyya la seliya tasra koroye ay gafe sababetu kema saba anakunga ve kwa bi ma farafina islamu fe umirna alla nu khatiba an-nas illa bi qadri uqulihim abado ko doni puma kan ni bi puma mo fe wa hakile bi mi fam ofuye akwa bi na gafe sabe tawhid ash'ari la an malik ibn ansaka fiqhu la an sufiyya jelila o puma bi ala foka barkada ambado ko wakke o mimbe enveya shere bala ningana no nga du ko loka o puma bi ala so tala deli ala kan fam ko nyumadi anambal asama bela jalema aslamu hadha al-fahm as-sadid sababu barakati ardina ni famu ya nyumani ni Allah ta'ala sunama dona tawla wala daw be kofe kana aywa tawhid ash'ari ni angwama aywa ala kele bandia doni membe son baraka nyinima nabe so dugo nyinima abiso shifin ki ishuli shije ka baraka nyini kalande ki shuli karamoga ka baraka nyini de ki shuli immasay ka baraka nyini jama kulu munumbe Allah subhanahu wa ta'ala toko baraka nyini ka ala makan baraka nyini ka Qur'an nasi sebe
ka barka nyini ka qur'an sebe ka barka nyini ka ala to sanmo sebe ka barka nyini min jama ko lebi wele ko aywa asha'iraw alhamdulillah rabbil alamin nin tawhid sanuma sebene aberani malku bon ansaka kalande munun tle uya gafo mena ka Allah subhanahu wa ta'ala jati kama uya sora be jeme daluka min be madna ka dina ma uya sabati wadilla alman maliki ka kalande bebe aywa tawhid ash'arika ana alman maliki ka fiqhu famuya ani sufiya famuya o famuya jele de anga dugma kolo barka sababu ye kana dugma kolo ngen nganawka dugma kolo ye nu ye mevo ala shufena dugu jara ala be son a sababu ye ni ngana nonde insha Allah ta'ala kuma nyefala bina kuma jeya arjo da'watikum salihah kuma sufi kalandemu malkum an saka kalandemu asha'ira wa amidu ko nyin afa kan sama du kola sa ahawil kull al muhawala wa ashtahidu kull al jidd wal shahadi minan kesri zakod dama jira bela njigi kan vaw barakala njigi kan mbokolo barakala njigi kan alakra salsama somo barakala njigi kan dina tasara kormo barakala ngona ala sanama ala bi songa garbu ke deme ketabe ben sababa ma amina njessere antakuna dawra kema turamu wulika joyin mun ni ngake ko mena fo abeka nyini chuko ala na kirefe ko ma abeka nyini chuko mena ngara mako fe amina njessere aka keti wala nyini belebele bacama de bamma ni mbara ina ala nyini belebele badoye hiya ul mazhabi kama hiya adatu aslafina anga tahbole anga mazhabu no alma malike ka mazhabu ye alibi akanyina maya anvaw ka tabolo de kunyoyi angara mako ka tabolo de kunyoyi amma ka tabolo kunyoyi o be balono de ka o be fatura o ka o yu wakil sire alala o ka kalambulo ngono ko ka nyina maya beddi o kala de majango mo ka famiya nga fenyini tle bole anga jamana kar fenyini jamana yi o kalambulo de damina naka yorongo kalande ma keme fla ma keme nan kum soro kala yoro mi ngono biti ma binani soroyi wajibera nga wuli jona nga vanga faranyonga nga puma mofe anga foko ma bi se ka fenyini ka so de ka ala ka dina kala ka dina keri ko fe kibita fenyini fe bi soro ala de fe kuy anga puma ma sabe de unve anga puma duba de unve anga puma malku bon ansaka kala de unve anga se ka ndo akoro ma anga se ka njamuma anga na ke domba la fili ala ka ngishama ninde ye anga la nyini belebele badoy likawnihi asah al mazahibi wa aqrabaha ila nabiyyi kadaka nin tabolo min nin tasira min nombe ala batwaka duma kolo koroni tlebila eti sira soro sira mi ko chekan aywa ko gereme alkrabala ko ka kene ka tam alma maliki ka mazhabuka shaykh al-islam ibn taymiyah rahimahullah ali don babay ayin zabati ako ala bi bato sira mononga ako sira bele jele farale nyonga ako ni yalla je ku laselu laje ku ka dalu tayoro laje uka aywa mazhabu jome jose mun ka jose non laje ko tajidu mazhab maliki asah al usul wal qawaidi ki basar al maliki ka mazhabu ko de jose ka kene adalu ka kene ka tam mazhabu tawka ibn taymiyah kan may alimu muasiru doy asamendiya aywa sheikh shinqiti aywa murtani doni babado Allah subhanahu Abu Dhabi jamana ben aka sikiro ma khatibu do aywa juma misri do almami bado yi alhamdulillah rabbil alamin aywa udu do fi lijnatin islamiyatin alamiyya jien kono doni babba munu vara me nyonga no bi aywa fatwa ke aywa jien jamana uka alislamiyya kitula Allah subhanahu sona aywa sheikh mukhtar shinqiti o nganaw doye alaka nasara kayra la ay dakurnya fladi kan ngumman cientikiya amba fo anga jamana selamawiye akake hakili sigi anye parce que fero de be enve ya sosoli be kala ni gien don bo ya sabati dalana ya sabati o ba jira ko cena ambe kam mi vo ja hakika do nyana ambe wodo de kono aywa fedo ba feka jakuya dla ko fireke jakuya ko de ka hakika e kalma maliki kam mazhabu ke kere fe denyi abi wajibiya fo anga don bo ko pma sama kana nay ka jira mawla ni alimu ban ako إن أئمة الحديث الذين دونوه كسلامية من يرد دو لا سليد دو نمان ألكرت لما بين جاكو يبا من علماء أولى كوبما ألكرت صلى الله عليه وسلم كا حديث الشيطان بابا ومنو بهم هنومان دي بني حديث الشيطان جي نولو دي حديث توتيكي كسيكا سبكا فرانيونغا نم هنومان دي بي ألباتو نولو كغفوي وما نيمو
kamina aywa malik ibn anas na alhamdulillah rabbil alamin kanu ka kala non ve kana bukhari muslim tirmidhi abu daud nasai ibn majah aywa ahmad ibn hanbal kwa bela jele farale nyonga inma rawaul ahadith allati fi kutubihim an talamisati maliki kwa kilo kile hadsa sabaka gafela ku ya hadsa nun lakali ka gafela ka bo alman maliki ka kalano ne ma rahimahullah alaka hinana ako fahum lam yudriku malika kutlen alman maliki tlema be inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jani bukhari tigni alman maliki tlebe na jagu ka maliku mun ansaka kalande ni tuma koroyo de kutlena tlema be fa atamadu ala talamisati uyaka ngana yadon ka done ba yadon ka nywande yadon usorla ka ubolo da ka kalano ngana ka done soro aka kalande unve ila an qala tarani puma ngadi wa puma ka jan sigit se ka fara nyonga wala da ube kofe kana alaka shikali fama atarani puma fako fajami sunnati yaduru ala malikin wa talamizati ako alakara mande ube ala bato sunna jele minga akra ka sunnatul mutahhara kwa bele jele bi munumunu ala malikin wa talamizati alman malikin aka kalande undeka min matla ishamsa ila maghribiha kaminat le boyro la kata abenyoro la fahum imam ahli sunnati qatiba kulu deye alakra ka sunna amu bele jele nyemoyi ni la rabu ka pmaye ngani anyen nunga pmawye aban fa ka tinyetiga jirana an vado de la kan voya on alaka ala sada ture sar kayra la sada yin voya ala sada ture ko al a'imma al arba'a ko al manbam manani ko hum alam al umma al muhammadiyya ko lu yam hono mande bele jele la doni bawde yo be hono mande ben doni che u nyemo bole ko ala ko war watul ahadisi bila niza'in wala mudafi'i ko lu de alakra sallallahu alaihi wasallam ka ayo sunna hadisa la kali bawi ko toya mine ulude la ne larabu yafo nan faw fana yafo amba faw bolo korta ambe ala sarture bolo korta sada ni faw nyiya wala ngana joanyere la ko faw ye farafin nyi angana tiga wala ko fanda undo angana tiga wala ko dlo ko londigi wudo ni larabu bashido faw fana be anyiru fe mun ngo bashido ala ka sada ture saraka yiralla opma ni ango ko al maliki ka mazhabu ye nyekuye ni larabu yafo an faw yafo ya opma ban jiginya ala la ko ambe minga hakika do ala ka ambe sababa ma ni khalafu ko pmay alman maliki kula o ya soro nyemo yi alman maliki bulu korata ko la yufta wa malikun fil madina mashika ni dado dina na kibi kuna foni fala kam maliku bun ansito madina alman maliki ye karamogo nombe karamogo ye dalu jo ola ako wa qadara wa anhu al imam al a'zam al iraqi abu hanifa ko abu hanifa ta minni kam maliku bun anasila hal nasr la ma chaya ako wa qadara hala ilayhi sahibuhu ba'da wafatihi abu hanifa ta kalani njonu o doy muhammad bin hasan al-kufi ko tara abu hanifa ta fatule ko malik bin ansifi wa aqama ma'ahu bil madina asigira fa madina akthar min 3 sinina aka changata mes sanzaba ka doni babba ka sanzaba kay fay ka du kono kalana malik bin ansi ko tengana yat sega kede ako wa qad qara ash-shafi'i wa alayhi al-muwatta'a ako shafi'i fana nganaye o fana bor misra jamana ka kana sika fa madina kana motaw kalan fe thumma aqama ma'ahu bil madina hatta tufiya rahimahullah asigira fe fo aya medomina ko malik bin ansi fatura wati koro kama ninye la kalifiti ninye min hikayatul latifa min bolila malik bin ansi abu hanifa ta kalani ngorba abu yusufa huwa ajallu talamisati abi hanifa ale de be abu hanifa ta kalande beni doniche wa kana qadiyan li harun rashid ye khalifa ye otlela abu yusufa de kunye aka kirtigala o kore harun rashid tlela ngana kondo mingo be chewnya le be kirtige o abu yusufa huwa awwalu man laqiba bi qadr qudati ale de ma fore min wele la ka kiri nyedon fe anaka doni fanga bonye fe ko qadr qudati ko kirtigala ko kirtigala akele kanin jamu yinen to yinen barka yimbe soro anana bo angara mo koy madina malku bon anasi ana alman malki jele ma elimi hila ghaziri ka faraka nin doni bayinga ay alman malki nyin nga masala dama dola sigit sekana naye ngamba kuruka di moma wala daw nyefoli be ko fekana sa almalikan ana alman malki farale sigile kala no ngema ka nganaw ko le ay malku bon anasi nyin nga an tarji' ila adani ko alman maliki man netlo bala aw ka misiru la abil lazani aywa puma kon tan ka segi ka sorah dalu to la alaka ka hadisa wala ay malku bon ansi nyin ngani na
li jahlihi bi dhalika kadak munga odo iraki kibaru mingu zera uluma wati janyana kojugu wonene ngunda kelenye fereke kundona na ulu fei ay alma maliki nyininga ninna wa an miqdar as-sa'i ambe sawali minga ka sumanike muro minga ka sumanike aye alma maliki ka naka kala nga sumanike mureye o hake majja ay malku funa ansi sosola ka sai ka nyininga wa an zakat al-fawakihi asagira mukan fe jirde ven kenenu tamatu jabaw ay alma maliki nyininga o jirde kenenu njaga kola wal awqafi an waqfu fe munum bi jo Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ko ni njora ala jati kama ya alma maliki nyininga o fenno njakala fa ajabuhu malikun fi kullin min hadhihi almasaili akan nyininga li num bele jelela alma maliki ya jabi ni jabi kelende ya jabi de bi amal ahli almadina ni man naka ko baray man naka be ka ken ngechugo inga ayo aya korde ko de jirala wati kornedo allazi huwa aslun kabirun min usul madhhabina man naka ko baray ayo Allah sali bele bele baye anga mazhabula لكونهم أدرى الناس بالكتاب والسنة ولو دب مهرمان دي بني قرآن شدونچه وبه مهرمان دي بني ألكرك السنة شدونچه وبحياته صلى الله عليه وسلم وصحية أصحابه وبه ألكرك صلى الله عليه وسلم كان ينما يشدون وبه بناچه وبه ألكرك صلى الله عليه وسلم كان صحابه كان ينما يشدون وبه بني أوچه خاصة الخلفاء الراشدون كرنغر لينا خليفة ماناني ولو كان ينما يفهم بكر مدينة دي السلام عليكم kuma mena ni marku bon ansi dalu jele jira la manna ko ka barala a tokoroba kamana gwana aya don ko ninde cin sodugule nyine matse ka donga temen nunga taraja amma kana alihi qaila o yorni ba sikira ko ako malku bon ansima ako rajatu ila qawlika ya aba abdullah ako abdullah mingu membolo nyo bla zikra etayma ako falawra sahibi ma ra'aytu la raja'a kama raja'tu ako halne karamo abu hanifata ne minye e ka misiri kono ya bi malik won anasi nye minye e fe ya bi ka dugu kono ne na karamo ko nyaaye ay mi vo anya pumbo bla pum tugu itaina ala kambe sababa ma korfa labana angal la nyini ni wulka joyna way ka balma ya juru sir sufiya tasaraw ni nyonje sufiya be yin ka yelama ka kambolo tabolo la pasay balma mo shinji mo onde ka kinga kenyon geseni nyon fale ambe ni ka kenyon fade ni Sheikh Ahmad bin Hanbali alaka nasara kayra la ko sufiya tasara be fakali bakali akwa be kunye de ka kalande se alama ako fa kullu wurdin yuridul murida li hadrati llahi wa lan yahida sawa'un intama ila al-jailani aw intama li ahmad at-tijani ako sufiya tasara be bitani joye alama atijaniya ana qadiriya ako ningelon kele abele jele nyinne do mongama kamo se Allah subhanahu wa ta'ala ma ako hada maqalu sayyid al-mukhtari fi al-kawkab al-waqadi la tumari ako nde mukhtar kunta ka hakillaye kawkab al-waqadula wa alayhi Sheikh Ahmad Bamba be odeka opma al-islamu ambe fenni de ka famu sufiya la tijaniya qadiriya shazaliya ambele jele fakele bakele ambele jele kaddo dakele ve anga bo dakele ve anga jeka karajiri juma jugu kan natike korfa laba ambe faka bangi asha'irawiye aywa tawhid ashari tiguye ka fo ko tawhidu min bambolo anga makoro ka tawhidu ninde alakara ka sunnaye madna ko yemin cieta malko won anasibolo no sebede do anga gafo be kono wanga mbolo ciori ola nyonde anga jamana ngona be ni ka famuya ko qur'an 7 baw qur'an 7 dulombaw ala to ko sanmo nashina 7 bobaw fatiya tabaw seli kofe barka nyininaw aywa kalando na karamo la barka nyininaw serifiula barka nyinnaw alaka jonyumawna abini ka famuya ko luka islamiya nokolende ko alaka ka sunna yerebe mindoyi o debe ni ka famuya nga jamana ngono wallahi la ilaha illa huwa ngaloyi wallahi la ilaha illa huwa kona nyengaloyi ninge chugo yimi vlesena ninde laseliye min bora madina kananveya o de la nganaw be balonaka mukhtar kunta na dewna modo ngume ndeka Sheikh Ahmad Masina na dewna modo ngume ndeka ala shemar futi ka nyina me karan ndeka Sheikh Sala wurbu Masina Muhammad Abdullah Sadu ka nyina me karan ndeka ngana fefenye dine baraka nga jamana ka farafina tlebiya vanfeya ka kolose ka blajila ka jiri turu na jiri suma mine ni udewno modo zigi mbaka asumana abele jele kan dine ko njomendeka alakra bona katiba folmana labama
aya shaykhana ahmada hamahullahu aka dina sigimen deka o kuma wati anda mbolo man Allah ta'ala sanama aywa assalamu alkaramandew garbuka bina wuli ka yala nenen wala dan nonde kurate garbuka bulata kura don korole do fitinindo kata fara ka belebele baka anvaw anangar mo ka yamaru kono insha Allah ta'ala nende bina damene bara min do ambe barka nyina na yan ka a foddo mina ko anvatura ambe dugo nyini salamo fa ala kande mala akake ala nyada nyinni kama wa dabora sira bade min furani kama sira jele min furani kama ala ka to aka kete ala ko kaka ala ya kama barakallahu li wa lakum fi alquran alazim wa fi hadith nabiyhi alkarim innahu huwa as-sami'u al-alim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من منظر الطاهر منظر يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما